zer moduz. Bueno, gaur hirugarren kapituluarekin etorriko gafiztena. Bertan, abenturak nora eramaten gaituen. Eta, zela, ematen digun ordubetetxoko zuzeneko hau, gero jakidei zuen egongo dela bideo hau YouTubeen, nire kanalean, bilatu, rekizap. Eta badakizue harpidetu bertan YouTubeen ere, eta kanpaiari eman. Bueno, gure laguntxuari bila gabitz oraindik ikan, beraz, guazen, momentutxo bat, segundotxo bat. A ver. Zemu seguna bestela, gaur kristone gualditxarra. Eta, hemen gabitzi, zuruen pare. Ai, amaitxo maitxie. Vale. Gauza kondo jarri bedia, esten ganien. Bestela, ez dauko du zeinik. Vale. Star Wars pasata gero. Hau pasatuko dugu. Vale, nun gelditu ginean. Vale, aurrea junge. Puñua besteletik. Opa. Guapa. Ufa. Hale, horra gara igotzeko. Vale, eta horra igotzeko, zela inbia da. Txixeti. Igual zeu zeman gozko landare hori hartzeko. Kaka. Vale, hortik ezin da igo. Perfecto. Mierda. Vale, hori. Vale, perfecto. Bishek. Vale. Kaka. Ufa. Hasta trunga. Trunga, machunga. Opa. ¿Ya?
Vale, uste puñoakin ibiliko gara. Finjat hartu. Vale, puñoakin ondo. Hola, irabaziko. Dola, esto. Perfecto, perfecto, horrela bai. Vale, zabaldu india. Hau esan, epa. Dudatan nahurra gora zelaiko, baina. Eukiko igual gero eskudo antzeako batero. Horra be, zehose da, baina. Linda apurtu hori. Zeke goazen aurrera. Vale, hau amendik apurtzea. Vale, eta hau. Epa. Hijo del cubo. Está izan hori. Vale, dirua lortu. Eta hori ezin da apurtu. Eta mapan gora bai dago zoz. Epa. Bizitzia. Tito. Vale, guazen desblokeatzea habilidadiek. Vale. Ejecución plus. Hone baduzko. Hau ez. Hau. Bat dauzko bi, Ba, 200 dauzko baina. Ez dago diruik. 400. 500. Ez dago diruik ez. Vale. A ver, se aurkitzen. Vale, tiparrak hori. Perfecto. Arutz juten baga, ez dago ikusi zelako torria eta tankiek da. Ambientia gutxinez, bueno, paisajia guapo. Chispa, aunque tenga que poder toda la ciudad, antorcha. Bueno. Cicero, it's you. I knew Torch Tower wouldn't stop you. I wasn't expecting a reunion here. You've slowed down. Why are you on the Iron Dog? You wouldn't understand. From a perfect fusion of flesh and machine emerges the ultimate warrior. I know that you're not interested in idealistic philosophy. Break. Uy.
Ufa. Torrilla irabasin leke. Ufa. Pues qué va, qué va, qué va. Watch out! Got it! Nice! Así que Laguna, sí. Hey, is the sun setting soon? The sun will not set. It's our world that's turned around. Come on, time to get to work. Is that... What? The boss of the Iron Dogs is Cicero. Our team's ace pilot? Yeah. Impossible! Cicero was killed in battle. I don't know what happened, but he's betrayed us and become the leader. That steel body of his means that I'm no match for him. Strange. Furtisans don't end up like Iron Dogs for no reason. Spark. That's all I heard. Let's try and get out of here first. We need to investigate things before we can make up our minds about Cicero. Oh. Here comes another poor... Hey, kid! It's a cat! Keep quiet, 6304! Nice move! And the keys, darling. Thank you. Catch. Oh no. Who are you? Ascar Why are you Urtenga. helping us? I guess that's what we get for helping you. That's no way to talk to. I saw you at the power station. You were very agile, but I recognized your unique... Those ears of yours aren't just for show after all. Silly bunny. What power station? You two... Hey, Ray? You two can stay and chat. The power might come back on at any moment, so I need to get out of here. Looks like our savior has a way out. Silly bunny. That big fist has been taken to the evidence room on prison level 4. You want to get it back first? Get Urso out of here for me, and I'll meet you back. That means you owe me one then. Huh? Avoid the Iron Dogs until I find the fist.
Mal bestiak ez tostala ikusi. Boss's orders. Don't let that crazy rabbit get his hands on the Hola, eta hori? Screw this up, and we end up in the scrapyard. Yes, sir. It's not powered yet. Beste tipo dago. How come this board is so hard? If I don't... The door is locked. We need a key. Oh, I'll be... Hori puñoakin zabaltzea, beraz. What are you doing here, Shen? Where's Bovie? Rayton? Bovie invited you many times, and here you are, finally gracing us with your presence. You should go and hide elsewhere. You cowards hiding in the city piss me off. Aren't you retired? This is no place to talk. I'll get you out. The door is locked. Just go. I wasn't counting on you anyway. What? Es que puño abierto. Ez dakit. Hortik goitik ezin nahizu. Hemen betik bez. Se supone hemen dijo minaiz, It's not powered yet. Todavía no hay corriente ya, eta? Zerbio zonik itxi. Mendik igual. Ez, mendik etorri nok. Ez. Bai. Did you end up here for stealing from... You jest. Oh. Come back! I've got... The door is locked. We... Self-reliance is a virtue. Oin, dudadanak. Bale, hor dago igotzeko zer eta bestien bai. Bale, guazen ikustera, ose hostixa da honor. Vale, horra ezin nahi zigo. Hori klaru dago. Ahorra ves, se supone.
Llega al ascensor de la planta baja ya, el Dunais. It's not powered yet. It's not powered yet. No power yet. Eta orduan. No power, but it's no power. No power. Joder. Lehen ez dozta jorba. Lehen ez dozta jo? I have. The door is locked. Oh. Ez que hemen ez dago beste bideik. Bestien puñua biadet. Hemen dago astotro, potro. I don't understand you. The door. Just go. I don't understand you. The door. Just go. Hemen itxita. Ah, gora. Jo, ni tontua no. Hostixeak. Kauen dio, galduet bi bida. Eta nondik junbian itzan, goitik alabetik. Gaizkin de torseoz, Vale, hemen dago fondotik onutz aurrera. Vale. Mierda, mierda, mierda. Ahora se ve. A ver. Vale. Madre de dioses. Bizitzea pixat bai, mesez. Una vuelta oso Mateo. Vale. Bueno. Dakit ondo noian ni hemendik. No, madre de Dios. Bueno. Hau ezin dezabaldu. Eta hau ez dakit. Hau apurtu inleike puñoakin baina. Hori lo dago. Vale, hori be apurtu leike puñoakin baina.
It's not powered yet. Todavía no tiene corriente, vale. Este cacharro ha dado pasatzeko gora. La reina. Hau zela pasatzen da. Doble. Vale, esto está ahí. Vale. Vale. También. Fua. Infiltrazio, lanetan. Digo, ya. Vale. Perfecto, perfecto. También. Hain berriz. Segitzen hemen. Zebestela jauzingo. Arraingoa gure jaurarera seriarekin. Markatu. Ez daukat, giltzarik. Itxoin enbia dugu. Joe! Hortxe dator, Hortxe. Truco del almendruco honekin. Vale. Vale, horra ezinga pasa. Zela pasatzen da. Vale. Perfecto. Toin. Infiltrazio lanak,
Puño bat hartzeko cago en la leche. Ufa. Kostata baina helduga. Iepa, escopeto. I didn't expect the Iron Dogs to keep this old thing around. Toca para aquello. Hola. Vale, aurrera. Vale, hemen gora. También está ese. Ezin dut apurtu. Ez dago balak. Eta balak. Zela da. Ah, hor bi karga da. Oki behitu. Eta ez dauka kargaik. Iopa, bi karga. A ber, berriz. Hehe. Hau taladroak entzabaldo dira. Venga. Vale, sirena badago, vale. It's not powered yet. Vale, un dio ez daukat argi indarrik. Vale, hemen da argindar. Vale, oin bai daukat argindar. Ona ezin naiz etorri handia. Horrazi nahizun oraindik gazte. No, jumi naiz, gora. Aizu hundio puñoik ez daukat. Horrazi naiz pasa. Vale, gorenien, gare. Zauko balaik. Nere besotxu da. We meet again, old friend. Samurai Shadow. I knew it was you, Rabbit. Boss shouldn't have let you live. Die!
Yupa ahí. ¡Epa! Mierda. Acá. ¿Y he sin dado? Ah. Resident Evil. Vale. Pues en verano. Pues en ver, a ver. Malirtera da Obeyan. Ordón guasen gora. Vale, enmenda. Así era, Cuba. Principios. Vale. Mierda. Epa, hijo, sepo. Vale, perfecto. Vale, atajo bat zabalik. Beste aldean dago tipo bat zeuan, hemen. The door's open. Only Perfecto. prepared. How did you end up? The Legion came search. So what Vale. exactly is this treasure of yours? You saved. Look, this is a seed that I dug up from. I always try to shield this corner during Legion inspections. Go on now. Don't. Yes, I need to take the seed home quickly. Thank you. Ala, bat, ala. Eta oini ezingo da. Recibe semilla de planta. Vale. Toca balaika, así que. I don't understand. Let's get out of here. Get out of here? And go where? This was our... Where would I find a better gunner than you in the Western? You gotta... Ala, bi. Beste bat zeuan. Hasieran. Hasieran, zegoen beste. Opa! Hasieran zegoen beste bat.
Ah, ya me... Epa. Y lingostas, genial. Venga, revienta cráneos. Vale, dirutzi. Son beste salan. Vale. Hemen zegoen lapurra. How about this? You open take this skeleton key. Eta hon giltza mordo euskata. Vale, hau beste aldetik zabatzea. Vale. Eskopetia daukat. Bala bat bakarrik. Vale. Eskopetia bihot hortanako. Joe! Goiko hori gendu bet. Gero eta bala batekin. Une bisak ez dut bihar kentzia. Hau bai. Hala. Bi karga gazta ditut hortarako. Vale, hemen ascensora. Hemen dihut mano puñua. Zabaltzeko beste atia. Fondua. Eta daukat bajatzeko bileku. Jaisteko bileku dauzkat. Vale. Perfektua. Joe. Vale. Hau bajatzoz bera. Nik ez du nahi bera, nahi ez segidu. La reina ahí.
Kauen dio, eta zela pasatzen honi korra. Opa. Lehen pasaunok lasai eta... Ah. Lortu dut. Ez detena nahi, da, galdu gauzak. Ez daukat balaik. Ketxango mierda honek apurtzeko. Ez dakitena da, apurtu. Jode, ni tontuenok. Ni tontua ez urrengu bai. Apurtu lehizket. Egun hon. Txemoz. Ondo, etzan hor. Biozu gozaldu jan zeuze. Ba, etzan hor. Bai. Ondo. Ez dakit. Ez dut uste. Grip bat neuken. Karga bat. Oso habilidade gehiago ikasten, ez? Bai. Ez da izela apurtu, da? Desberdinak. Bai. Apurtu neken. Asumak, sierra eta puñoa. Zein nahi txigo ondio. Pongo hortarako zuze. Biadet. Eta bakarrik alzagoan aurrera. Bai.
Ez lortzen deun. Hor da, ara jo miraiz. Arutz. Energezia. Okutzen dago jezia. Ufa. Hori da jezia. Ez, eskutuan akendu bijat. Ia, Horatu. Kaka. Bai. Ufa. Jojo. Eskopeta bat da. Ya está. Ufa, bizitzia eman duzu. Bai. Eta, Joko honet, aldozu kurreta jo. da hemen. Vale, venga. Zer da hori? Ba, ematen dutzu. Oso, no. Ematen dutzu gero bizitzia eta hola. Ba, daukazu bizitzia tope. Daukazula bizitzia tope. Bai, oin bai. Zela esan. Bai, hori. Ezin dut apurtuz ez daugat energik. Honek ez tozten muten asko. Igual. Baina ez daukat balak. Hortarako. Kauen dio. Torri. Honek asko emango gotzu, Honek ez tozta emon bat bez. Ez daugat energik. Jo... Hasta hoy chenjat. Hasta ahí se va. Ba, energia, en sí energia ematen dutzu, baina ez da. Guazen aurrera. Hori da hortik juteko gora, erabela. I hear water. The exit is close.
Hain lehenago naiz. Hor ikusi duzu zera, hemen zera. Mi ikusi. Ez, hemen energia, urdina, igotzo ezta. Eta gero habilidadiek. Sierra. Txangatan. Hori. Ez dut lortu pulmua eta sierra. Ez dakit. Horri bintzen hauek izbat eta nire ustez Ezin naiz pasa. alduzula. Ba, igual dago beste zeo zebe bai. Venga, jarri telebista. Linda. Testing. Strange? Copy. Urso, you say? Cool! Super long distance testing of the radio worked. Did you get the fist? I just picked it up, and now I'm looking for an exit. Stay clear of Old Town. The Iron Dogs are all over it. What happened to her? Lady Q? Believe me, she's got moves. But she said, with your skills, they're all cannon fodder at the prison. As long as you're all safe. By the way, I'm at my workshop on Joffrey Street. Be sure to come. Sure. Over and out. Ahora, amiga. Hold it! What do you take this place for? You think you can just come and go? I'm just passing through. I don't want any trouble. You talk big with that scrap heap on your back. Hold it. You lot don't have a chance of holding him down. It's been just 6 years, and you've forgotten your old comrade. You're Duke? The Duke of the Rat Gang is actually you? Yes, little old do. Go back to work. I'm just going to catch... Sorry about that. Please excuse our rudeness just then. I didn't know that you were a friend of the boss. I knew that you were the great rabbit hero. This fist is a perfect match for your mighty bro. Buzz is my Buzz. assistant. So you retired because of your injuries and became the boss of the Rat Gang. The Rat Gang and the Iron Dogs have been in cahoots for the last... I hate dealing with traitors. Bai, right onda. But today, don't you want to know what happened? Out with it. How much do you want for that? For you, my old friend, Cicero is indeed alive. And You call that being alive? How is he different from those Iron Dogs? you two were the closest pals on the team.
but you didn't know what he really yearned to be. Cicero always sought power. Just like how I've always tried to achieve balance. Your so-called balance is helping those iron dogs enslave Torch City? I was the one who kept the city in balance over the last 6 years. Things are not always so black and white, like we rats. Most everything in the world... I don't want to upset your balance, and I have no... Him? He's a more complicated case. This is no place to chat. Come to... Bueno, vámonos, loco.